Kwa ihinda iraya barabara ya kuingira Kangemi kaunti-ini ya Nairobi gukoretwo na muhatikano hamwe na muthianiriro wa ngari cia ukui wa muingi, undu uria ukoretwo ukihotomia mihango ya oro muthenya. Aikari mwena uyu mataririe uria makoretwo na ihinda iritu gukinyaniria mihango etiganite na mataririe thina uyu kaingi ucungagiririo ni hawkers aria mendagiria barabara-ini. Mundu niumire wira munogu ni ucio nioka agoka relax tondu ndangikihota gukorwo kuhepa ivanda ici akakiguthwo ni ngari na maundu mau ni turauga mundu atige kwenderia bara na politician no marehia ni kwira andu ati macoke o bara menderie bara. Ndici gakorwo ona ningi ona ni security risk tona ni gukomaga andu oru ona andu mehithaga kumaga magatweterera guku tukiinuka utuku magatwataki. Undu ungi uramagithia thayu ni uhaguku wa ugitiri riria kwagia na muhatikano o hamwe na kuiga miturire ya aria marahuthira barabara ugwati-ini wa kuguthwo ni ngari na oho magakaya kuongerereka kwa uici barabara-ini no. Tukihana ati barabara iria twarutire cia tuhuthagire ni ciatuika ni cia kuyoerwo ni andu citia kuhana tari barabara cia muingi. Udici no thukitie Kangemi itu ukahana ta slum. Kuhana slums ni ta marketplace. Barabara ni ta marketplace. Kwina market itself na mundu ni enderie market. Haja yetu ni barabara ing'are na tuwe na Kangemi nayo amani. Kwa hivyo hata hao nataka wafikiwe akina MCA wajue waache kupiga siasa na maendeleo ya Kangemi. Gukiri uguo moritie thirikari ya kaunti ya Nairobi gwetha kihonia gia thina uyu na kungihotekeka endia aya a miariro makorwo magithondekerwo kundu gwa kwenderia indo ciao niguo mihango ya oro muthenya mwena uyu igacire. Watu wafuate sheria ile vile inatakikana. Serikali kuu pia ipatiane security vile inatakikana, watu wakuwe wenye nidhamu. Kuratuika ati Kangemi ni gutuika Singapore, ligituika Singapore tuike niwe kwanjiriria Nairobi etanjiriirie. Uguo ithuĩ turenda turute wira na Ngai uteithie turute wira na thayo tondu tutire na fujo na mundu. Tunakuja hapa asubuhi, hapa ndio tunakula, ndio tunakunywa, tuko na watoto. Na kama next year January watoto wanaenda shule, akianza kutufukuza saa hii tutaenda wapi? Ngiribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njuguna.